Gasa, itibiyag. Dakkelan ti anak ta, naparpartak pa yan ngam siyak at tumaray. Kaya't nanti agpakpakamat kan ka bakit? Mabalinaksan nga agsubli iti trabaho lakay. Ha? Kaya't mo ti agtrabaho? Una, idi pa'y akayat ko ti agsubli. Si kalaang timang laplapad kanyak nga agsubli iti trabaho. Pampanunutek ngamin ti anak ta. Saan ka di anasay-saya at no si ka nga inana ti mismo ang mga iwan kan ko ana? Nauma akon dito balay. Mangkita ta iti matangdanan ang mga iwan kan kuana. Ubing pa'y unay ti anak ta. Tapno italak mo iti sabali. Di mo la kayat ti agastos. Anya ti kayat mo? Dito yak lang balay. Kayat ko ti maaddaan iti bukod ng income. Ado ti kayat ko agatangan. No agpagatangak matkan ka, nagado a reklamom. Iso apalubusan na kon ngagtrabaho. Sino nga rin ti pangital kam nga agaw awir kini baby? Ay na siyak ti makaamo amang kita iti mga awir ken kuana. Ay, kaay-ayok dagiti ubing, Eva. Inaw-awir ko amin dagiti apok idi ubing da. Dadakkel da itan, iso nga awanen ti aw-awirag. Agkakaaro ba tayo lang? Iso amakit-kitak nga agtaray-taray ti anak yaw. Nag-cute nga ubing. No siyak ti pagaw-awiram, saan kang agproblema? Ibilang ko, kas apo ko. Talagang agbirbiro kak iti mga awir kan kuana, nana. Misya kun Isumot lang, awan ar-aramitak. Sa bagay, agkakaaruba tayo. Italak mo kanyak ni Bebe. Tapno makasubli ka iti trabaho. Awan ti rumbeng apagdanagam. Aw-awirak an naimbag ni Bebe. O sige, nana. Uray na yunak ti sweldom. Basta natalgad lakit din ni Baby kan. Sana nagsangit ni baby, iti inawit ni Nana Pasita. Kunak tumot ngamin ka, mayat ti banding da. Wen nga rod? Talagang amo ni Nana Pasita ti agaw awir. Ang, adamot tinangag ko nga istorya dagiti tattao, may naig kan ko na. Anya daytan? Naisem ka nga agsugal ni Nana Pasita. Nakangagam iti daytan. Aduda saan la amay sa tao tinakangagak? Kat anya ko maitangay. Panagkunam, isugal na ti baby ta. Saan mo't kitiyakas ta? Ngam no naisem nga agsugal, ang mga numabaybayan na ni baby. Saan to ang mapasamak dayta? Itapay laang, ibagakan kwa na asaan na abaybayan ni baby. Talaga atal kem launay ni Nana Pasita. Kaaruba ta nga rod. Am-am ta. Iso nga awan ti rason tapno sa anak nga agtalakkan kwa na. Maaywanan na ni baby. Dayta ti sigurado. Nagturad kamutan anang italak iti anak mo iti agaw awir? Kasano? Sa anak ang makatrabaho, nudyak manangdan iti agaw awir. Sa bagay mo't kitdi Unggayam, manutawon di anak mo? Upat, Kat, nasingpat ka di para awir na. wen, bakit kaaruba mi? Aya, kat binilin mo kumaa asaan abaybay anti anak mo. Amo na ter aramidan na. Tainaw awir na kano amin dagiti apo ko na. Nasaya at mat ano kasta? Kan nasaya at mat kitdi ta nakasublikan iti trabaho, Eva. Adan kadwak nga agov overtime. Masikuranak mat ngaminan nga adalaang ijebalay. Ay talaga akasta, makaboring nga talaga. Kan may sa, kaya't kumat nga dabukod ko a kwarta. Nagrigat no dawatek amin kinilakay ko no adda kayat ko agatangon. Aywan agreklamo mat Sapay ado ti planok agatangan ita. Gumatangak pa iti appliances. Iso anasken nga agtrabaho Ala, ag-overtime ta nga ron. Saan ko anangag anagsangit ni baby Pinaturog ngamin ni Nana Pasita na sapa. Bantayan na pa'y kaya mo rabi. Wen, iso ani na yunak ti sweldo na.
Tapno kadwa na uray rabi. Ay kit nasaya at ano kasta, tap na makainana ka. Nang runa agad na nagsublikan iti trabaho. Ay, nagado ti trabaho mi ita. Kasanungatan, numapan kami ang seminar ijay adayo a lugar. Kurt, at damot ni nanapasitang agaw awir. Nasken ka di nga agtalakak kwa na. Anya ka to'y asawa ko na aya. Pinagtalkam idi, ita saan? Ay na, iso ti agaw awir kin ni baby. Kasaritak to inton mapan kami ang seminar. Nasken asiguraduak, adi na baybayan ni baby. Oh, nanapasita. At titisweldo. Ay, agyaman na, Eva. Ay, sobra mo't da ito inted mo asweltaw. Ninayunak na. Tapno maaywanam ana imbag ni baby. Ay, talaga mo't ajak baybayan ni baby. Iso, tipang pangrunak ngay aywanan. Iso nga rod nga agtalakak kada kayo. Saan ka madanagan? Siya, timakamukin ni baby. Imbilang kun nga apukaw. Nana, ada seminar mi ijay Davao inton o may alawas. Si kapay lang timakamukin ni baby Ay, katun Ag video chat tantulatnan. Unlata. Anya ti kayat mo agatangak apasarabo, nana. Ay, igatangan nakman iti durian kendi ijay. Aywan igatangan ka, nana. Saan mo ito nagsangit ni baby? Iti nakita na apimanaw ka. Siyempre, adan hinanapasita. Binilin mo madlaang ni nanapasita. Wen, amo na ter aramiden na. Ala, numalpas di trabaho. Siyak mati mga awir kin ni baby. Tapno makainanamot ni nanapasita. Ay, katwan Naanos mo titiubing day jaba kita? Wen nga rod lakay. Ala, isardeng mo day tulugan. Bumabaak dito yan. Dito'y kami nga agkikita kadagiti kakadwak amaki seminar. Ay, naabakak manan. Hanyabot amalas kon. Ay, yaw awir maaw! Yaw awir mo nga bay! Na, ayan na ngay. Katno yung patugaw ko lang itay dito'y abay kaw. Naman na kayayam! Bayam ama panagay-ayam. Adayumot ti kalsada pagtarayan na. Sigay, agtayaak pa'y. Kayat ko ti mga bak. Adda ka din ni Eva. Napan nakiseminar tatang, apay aya. Ay, kasta gayam. Ne, nakaturog mat gayam ni Bebe. Pinaturog ni nanapasita sakbay anagawid. Siyakmat itate agaw awir tatang. Ay, nakaumayak. Takayat ko kumaadamagan kin ni Eva. Nuapay nga italtalak na day ta anak yaw. Nga awawiran di siya balay. Tatang, nagsubling aminan iti trabaho ni Eva. Hamuyo ka day tar aramidan na. Day ta agaw awir iti anak yaw. No awan kayo diti balay yaw. Tatang? Mapan makisugsukal. Mabaybayan na day ta anak yaw. Ay, bayam tatang. Bagbagaak ni nanapasita. Naisem iti sugal day ta abakay. Hamagan no mabaybayan na day ta apuka. Adya ka day, tinakadanon kan ka nga istorya. Hagsugsugal ka kanunana. Kabayatan nga agaw awir ka. Ay sus, istorya laang dagiti umapal day ta. Amuda nga main anay nayunan nyo ti swildaw. Nana, pangaasiyo. Saan niyo ko maabaybayan ni baby? Talaga mo't asaan? Ay aywanak anaimbag ni bebe. Takas la apukon. Iso ano anyaman ti bagbagada. Saan nyo apatpatyan? Ta puro pamadakas laang dagita. Kalkalpas mi anag video call kinila kay ko. Ay na. Naragsakak manen anakakita kin ni baby. Day ta ka video call mo ti pagpuypuyatam? Ay na, mailiwak ngaming iya anak ko.
Ay nakita ti picture na. Nag-cute nga ubing. Karuprupam launay. One and only child, mare. Kunang amin di doktor, asaan akon nga aganak pay. Mayat kumaano adda-ading na. Tapno addamot kay ayam na. Awan nga ruden, mare. Ngam naragsaka. Taure agmay maysa. Naadda anak iti anak. Ay da, ha? Ay, nagabakak mo't laangay. Ay, sausay! Na, ayan nga jay awawir ko nga ubaing. Napananan! Adda ka mo't lagayam dita. Itay ka pa'y asap sa pulan. Mangrugin ti seminar. Si kapay lang ang timaki seminar. Diyak pa'y laumay. Ha? Taapay. Adda ka rin parikot mo? Mapukpukaw ka no dyan anak ko. Anya? Itay da ka no pa yung berbero ka. Apay amang pukpukaw. Diyak ka mo. Agawid aksan. Diyak ko lupasan ti seminar. Ang mga nadada ko sana po sa makiti anak ko. Awanan ti baby mi tatang. Awanan. Iti may laing gabi na ajak agtalak iti day. Udin iti nakita da. Atong tumpaw irigasyon. Ay, nay. Awanan ti anak mi tatang. Awanan. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko na ako'y isilang. Kumusta ni Eva? Ada jay balay. Naudi nagkita kami. Idi na itabon jay anak yo. Kanyak. Asaan na paylaang akayat nga umawat iti bisita? Oray ka di siyak agayim na? Wen, di na kayat. Saan paylaang kano anak kasagana? Ay, talagamot nga aging gaita. Kat di na maaklon tinapasamak iti anak yo. Nasakit tinapasamak. Uray siyak. Jak maaklon nga awanan di kakaiso ng anak mi. Uray pa'y siguro tawon ti aglabas. Saan mi amalipatan tinapasamak? Bakit? Mingming-minga mananday taladawan ti anak ta. Dakkel ko maitan ti anak na. No siyak tinangaywan kan ko na. Nadyak ko maintalak iti sabali. Si Bibi ang kumapay ngaging kait na. Eva. Mas pinanunot ko ngamin ti bukod ko apang ragsagan. Ngam ti pagimbagan ti anak ta. Rumbang la ko maamado saan. Tasyak ti aking basol no apay analmas ti anak ta. Ay, Eva, pangasim. Saan ka kumangagsaw iti kasna? Tunggal rabi ang mapampanunot ko ti basol ko iti anak ta. Saan ka makaturog? Gapo iti na ita.
us-usigan na ti konsensya. Yak mapakawan ti bagi. Eva, Sa anak anasayat ngay na. Sa anak anasayat ngay na. unay ka man, anak ko. Anak ka man lang. Manawan, isang kita ka di asawa. Kaya't mo ka ditikastoy anak ka uli, magtiaglawlaw mo. Kaya't kung adda aklat ta dito ibalay, tata. Tapanagrik na. Kadwaklat ta ti anak ko. At dapay tiladawan na dito'y sala siya. Panagrik na kat si bibiyag pailaang ti anak ko, tata. Pakalaglagi pakday ta aladawan na. Eva, anak ko, daytoy ti maipagakin ka. Saan mo apabasulan day tabagim iti napasamak? Saan mo abasol analmus ti anak yo? Basol ko, tata. Basol ko. Eva, Tungpal biyang kapapabasol ibagi. saan? Saan anak ko? Isuarong banglaang ado sa ibagi. Eva, saan na may parbang day tangar-aramido anak Diyak ko? kaya tintiag biyag, tatan. Awan sir-serbin ti biyag ko. Eva, No adaman rumbang amatay. Siyak dayta. Saan kat ati anak ko? Hello, Eva. Kumusta ka? Si Kamat Gayam. Day off ko ita. Isu adi magasak diti balayo. Kat, kumusta kan? Kastoy. Ah? Masikog ka? Wan, umadanin ti panagpasngay ko. Umay ka kasarita. Tagliva kon. Kat sikati kayat ko nga agtugaw iti posisyon ko. Tas ikalaang ti makaam mo iti trabaho. Eva, saan mo arumbang adusaan day tabagim? Awanan serbi ti biyag ko. Saan ka arumbang nga agkulong iti saam iti napalabas? Awan basol mo iti napasamak. Lakay. Mabalin ka di ang mapantay di sementeryo ita. Eva, inaldaw amap mapanta. Ngamita, saan na mabalin? Ngamin, adda meeting mi. Amumit asan amabalin nga aglangan nak iti panang bisitak iti tanom ti anak ta. Eva, isardeng mo adusaan tabagim. Husto kumamatan di atidog a panawon nga inaldaw amap mapan ka ijay tanem ti anak ta. Anya ti kayat mong aramidak. Lipatak amamin pinsan ti anak ta. Kasta ka di. Uray anyapay ti aramidem saanen a maisublipay ti biyag ti anak ta. Dahit ako matilaglag pang. Eva, si bibiyag kapaylaan. Adupay tinasaya at amapasamak iti biyag mo. Awan basol mo, Eva. Isu apang nga asim. Isarden mo kuman timang pababasol iti bagim. Pangaasim. Congratulations, baby girl ti anak mo. Agyaman ak unay, Eva. Da kayo nga agasawa ti imuna a bisita. Nagapo ak ngamin iji office. Kinasarita nak ni manager. Inawat ko ti awis na nga agsubliak. Gaputa nakalive ka. Agyaman ak no kasta. Agsublin iti normal ti biyag mo. Wen, nabayag ang nagladlading itak. Ngam, saan gayam arumbang?
Agnanayon asila lagyop kanyak ti anak ko. Ngam amok ajak rumbang adasaan ti bagik. Saan kun apabasulan pa'y ti bagik iti napasamak kan ko na. Nasaya at matakastan ti panagpampanunot mo ita. Naamiris ko, asyak matlaang ti kakaasi. No pagpabasulat latan ti bagik. Talaga akasta, Eva. Ay, nag-cute matan ti baby. Karpropak, saan ka di? Wen, ayun gayam. Umay kanto inton pabunyag jay adopted child mi ha. Ha? Adda ampun nyo? Wen, huston to inton makarecover ka. Pabunyagan mi. O sige, Juan, umay kaminto, kini baby. Beno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay.